Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV. Dear friends of Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. we greet you in the name of Jesus Christ. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye. That's how we come and bring different servants of God. Murabona ko turi kumwe rero n'umukozi w'Imana niwe tugiye kubana mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. As you see, we are with a man of God. This is the one that we are going to be with in the Word of God. Munyemerere dutangire tumwakira tumuhereze ikaze kuyobokamana. So please allow me to welcome him on Iyobokamana TV. Ndahita nanamurikira umwanya. And I will immediately give him a time kugira ngo atuganirize ijambo ry'Imana nkuko Imana yashyize ku mutima. So that he can talk about the Word of God as God enabled him. Amen. Amen. Thank you so much. Murakoze cyane. Yeah, before we start this program, we're going to pray to God. Father, in the name of Jesus, we thank you. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. We thank you for your presence. Tugushimiye kuba hano kwawe. We thank you for your glory. Tugushimiye icyubahiro cyawe. And we thank you, Father, for everything that we're going to do here. Kandi tugushimiye buri kimwe ugiye gukora hano. We cannot do anything without you. Ntacyo twakora tutagufite. We are depending on you. Twese niwe twiringiye. Father, I pray for each and everybody Data ndasengera buri umwe wese who is going to watch this movie. ugiye kureba kino kiganiro. I pray for each and everybody Ndasengera buri umwe wese that you touch them, Father, kugira ngo umukoreho and data. open their spirit to receive your word in Hanyuma the spirit. ufungure imitima yabo yakira ijambo ryawe. You are God by yourself, Uri Imana gusa and no one is like you. kandi nta n'umwe uhwanye nawe. Thank you, Father, for using me like instrument, Urakoze cyane kunkoresha nk'igikoresho and you like the breath inside me. nawe kandi nk'Imana muri njye. In Jesus' mighty name. Mu izina rya Yesu nsenze. In Jesus' mighty name. Mu izina rya Yesu. Hallelujah. Amen. 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 I've got something that I want to share with you here. Hari ikintu nshaka yuko dusangira hano. And I'll be talking so much here about the identity of a Christian. Ndashaka rero kuvuga ku miterere y'umukristo. And then I'll go in some question that many people always ask me about the baptism and bring some word there. Hanyuma ndibugire n'icyo ndibuvuge ku bibazo abantu benshi bakunda kumbaza kigendanye n'umubatizo n'ibindi bitandukanye. And every time when we open the Bible, we just talk about somebody igihe dufunguye Bibiliya hari umuntu tuvugaho who is not a religious leader, umuntu utari umukuru w'itorero but who is God. ahubwo Imana. And how does he a God? Ese ni Imana gute? He's God by himself. Ni Imana gusa. Nobody made him God. He's Nta God numwe by wigeze umugira Imana, ni Imana gusa. He's God Ni Imana. by himself. Imana yonyine ubwayo. And he show himself Kandi ariyerekana to be God ko ari Imana and life in him. kandi n'ubuzima muri we. Hallelujah. Hallelujah. And that person is Jesus Christ. Hanyuma uwo muntu ni Yesu Kristo. And how can we say that Jesus Christ is God? Hanyuma ni gute twavuga ko Yesu Kristo ari Imana? I'll start by telling you Ndatangira nkubwira that many people came. ko abantu benshi baraza. They call themselves who they want. Bakaza bakiyita amazina bashaka. They took different titles. Bakiha amapete bashaka. But they died and they were forgotten. Ariko bagapfa bakibagirana. But this Jesus Ariko uyu Yesu did something special. hari icyo yakoze kidasanzwe. Hallelujah. Hallelujah. He did something special. Yakoze kidasanzwe. Hallelujah. Hallelujah. He did something greater and greater and something very, very special. Yakoze ibirenze ubwenge bwa muntu. Because people they came, Kubera ko abantu baraza they say we are searching the way. bakavuga turiho turashaka inzira. They say we found the way together. Baravuga ngo turi bushakane inzira. But Jesus say I am the way. Ariko Yesu yaravuze ngo ndi inzira. I am the way. Ndi inzira. People they came Abantu baraza searching for the truth. bagashaka ukuri. But only Jesus said that he is the truth. Ariko Yesu yaravuze ngo ngende ukuri. And he is the only one having life inside him. Kandi niwe utanga ubuzima. All of them they come and they died. Abantu bose baraza bakagenda. But when Jesus died, Ariko Yesu apfuye something special happened. hari icyabaye kidasanzwe. He rose up from the dead. Yazutse mu bapfuye. Nobody was able to come up of the grave. Nta n'umwe wabashije kuva mu mva Only Jesus. usibye Yesu And gusa. that showed him to be God by himself. Ibyo ngibyo nibyo bimwereka kandi bimugira kuba Imana wenyine.
And you know, people they're wondering, say, who is this Jesus? muzi kandi abantu bahora bibaza ngo ese uyu Yesu ninde. One time he was talking to his disciples. Igihe kimwe ari waganira n'abigishwa be, Many people following him. abantu bamukurikiye, And the people they're saying, who is this Jesus? noneho baraza baravuga ngo ese uyu Yesu ninde. Some people they thought maybe he's John the Baptist. Abantu bakavuga hari ubanza ari Yohani Some Batista, people they thought that, oh, maybe he's Elijah. abandi bakavuga ubanza ari Eliya, But some people thought that, oh, it's one of the prophets. abandi bakavuga ngo ubanza hari umuhanuzi. But that day he turned to his disciples. Ariko uwo munsi yarahindukiye abwira And abigishwa, he asked his disciples, noneho arababaza who does people say that I am? ese abantu bavuga ko ndinde. And everybody came with his answer. Noneho buri muntu wese araza akagerageza But the gusubiza, Bible says Peter stood. ariko noneho Bibiliya iravuga ngo Petero arahaguruka. And when Peter stood, Petero ahagurutse he said, you are the Messiah, aravuga ngo uri Mesiya, the Son of the living God. umwana w'Imana He said, you are ihoraho. the Messiah, the Son of the living God. Uri Mesiya, umwana w'Imana ihoraho. Hallelujah. Hallelujah. And when he said that, Avuze gutyo, Jesus said to Peter, Yesu abwira he Petero, said, this answer is not coming from you, ambwira ngo iki gisubizo ntabwo but kivuye it's muri coming wowe, from heaven. ahubwo kivuye mu You know, ijuru. when you call Jesus the Son of living God, Urabizi iyo wise Yesu umwana w'Imana ihoraho, it's not like in here in earth where a father has got a son or things like that. ntago aba ari ibyo mu isi ko umwana w'umuntu yasubiza gutya. Son of God means God by himself. Iyo tuvuze umwana w'Imana n'Imana ubwayo, He said he's God by himself. aravuga ngo ni Imana ubwayo. And that's the one we're going to talk about. Ibyo ngibyo nibyo tugiye kuvugaho. We start by reading the book of John chapter 1 and verse 11 and 12. Turatangira dusoma muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 11 na 12. The Bible says he came unto his own, Bibiliya iravuga ngo yaje mube, and his own did not receive him. ariko abe ntibamwemera. And when the Bible talks that he came to his own, it means that he came to Jerusalem. Hanyuma iyo Bibiliya ivuga gutyo came- ngo yaje mube, yavuye Yerusalemu, He came to Israel, yaje avuye muri Israheli, where he was born physically, aho yavukiye bigaragara n'amaso, but they did not receive him. ariko ntibigeze bamwemera. But verse 12 says something special. Ariko 12 ivuga ibidasanzwe. But as many as receive him, Icyakora abamwemeye bose to them he gave the power to become. yabahaye ubushobozi bwo kuba, To them he gave the power to become yabahaye ubushobozi bwo kuba the sons of God. abana b'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Those who receive him, Abamwakiriye he gave them the power to be. yabahaye ubushobozi bwo kuba abana And b'Imana. that's what religion cannot understand. Ngibyo ibyo abidini batabasha kumva. Religion say, how can we be the sons of God? Abidini baravuga ngo ni gute twaba abana b'Imana, How can we be the son of God? ni gute twaba abana b'Imana. But it say they are not born by flesh, Ariko baravuga ngo si abavutse ku maraso, but we were born by the Spirit. ahubwo ni abavutse ku mwuka. And when we were born by the Spirit, the same Spirit which is in Jesus Christ, Hanyuma iyo tuvutse ku mwuka ari wo mwuka uba muri Yesu, then we have the same nature as Jesus Christ. icyo gihe dufite imimerere nk'iya He Yesu. said, as many as receive him, Ngo abamwakiriye to them he gave the power to become the son. yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. And when I read about these things here, Ibi bintu iyo mbyumvise you know, I say, I am the son of God. ntanumva ngo ndi umwana w'Imana, I have the Son of God ndi umwana w'Imana, with power inside me, imbaraga with zindimo, life inside me. ubuzima bundimo, And there nothing is impossible kandi aho ngaho nta kidashoboka, because I am the Son of God. kubera ko ndi umwana w'Imana. Hallelujah. 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 Security in Christianity Umutekano mu Bukristo is not because of the title that you are getting there. ntago ari ayo mapeti ufite. Security in Christianity Umutekano mu Bukristo is not because you are a pastor. ntago ari uko uri umushumba. Security in Christianity Umutekano mu Bukristo is not because you are an apostle. ntago ari uko uri apotre. Security in Christianity Ibanga ryo mu is Bukristo not because you are a prophet. ntago ari uko uri umuhanuzi. Security in Christianity Ibanga ryo mu is Bukristo not because you are a bishop. ntago ari uko uri bishop. But security in Christianity Ariko ibanga mu Bukristo is what is written in the book of John chapter 1 and verse 12. yanditse muri Yohana But 1:12. to those who receive him, Ariko abamwizeye, to those who receive him, ariko abamwizeye,
To them he gave the power yabahaye ubushobozi to become the sons of bwo God. kuba abana b'Imana. That's security in Christianity. Nguwo umutekano mu That we recognize that we are the sons of God. nicyo twishimira ko turi abana And b'Imana. when we are the sons of kandi God, iyo turi abana b'Imana we know that everything that belongs to God is belong to us. tuzi yuko iby'Imana byose ari n'ibyacu. Everything that God has belong to us. iby'Imana ifite byose ari ibyacu. Even his spirit, which is the Holy Spirit, ndetse n'umwuka wayo ari wo that mwuka has wera come to dwell inside us uzaza and utwuzuremo has made us to be supernatural. hanyuma tubiremwa Has made us bidasanzwe. supernatural. Hanyuma That's the tubidasanzwe. security in Christianity. nguwo umutekano Is mu when you Kristo. recognize that you are the sons of God. nuko wiyumvamo kuri umwana And w'Imana. that's where power is. ngaho iho imbaraga ziri. Jesus has made us to be his son. yesu yaravuze ngo yaduhinduye By abana. his death and the resurrection, igihe yapfaga he akazuka has bought us with the price of his blood. yatuguze igiciro cy'amaraso ye. He bought us with the price yatuguze igiciro that we may not be slaves anymore. kugira ngo tutongera kuba But abacakara, he brought us to another level of being the children of God. ahubwo yatuzanye ku rundi rwego rwo kuba abana b'Imana. Hallelujah. That's what we are. ngabo abaturibo. Hallelujah. Hallelujah. I like more what Paul is saying. nkunda cyane ijambo Pawulo In yavuze 2 Corinthians chapter 5 and verse 17, mu Bakorino ba 2:5-17 he say, we are Christ ambassadors. yaravuze ngo turi intumwa za Yesu. When we are Christ ambassadors, iyo turabahagarariye Kristo it means that we represent Jesus Christ wherever we go. bivuga yuko aho tujya hose tuba tuhagarariye Wherever we go, we represent Jesus Christ. aho tugiye hose tuba We can do tuhagarariye. everything that Jesus Christ did. dushobora gukora ibyo Yesu yakoze Why? byose. Because we represent him. kubera iki? kubera ko And turamuhagarariye everything that we say, kandi ibyo tuvuze byose it has the same power as Jesus spoken that ni word. imbaraga nk'izo Yesu Kristo yavuze. How was the word of Jesus? ese izayo zari zimeze gute? It came a time when Jesus was walking with his disciples. hari igihe Yesu yariho agenda n'abigishwa be. And one blind man heard about Jesus Christ. noneho impumyi mwiraza And when the blind man heard about Jesus Christ, noneho iyo mpumyi yumvishe he Yesu shouted, Jesus, son of David, have mercy on me. arasakuza aravuga ngo Yesu umwana wa Dawidi. He shouted, Jesus, son of David, have mercy on me. aravuga ngo Yesu umwana wa Dawidi. And the disciple, they tried to stop him. noneho abigishwa bagerageza But kumuhagarika. Jesus said, bring him here. Yesu aravuga ngo mumunzane. The man came to Jesus. nuko uwo muntu araza ageze And kuri Yesu. Jesus asked the man, nuko Yesu what do you aramubaza want me to do for you? ashaka ko ngukorera iki? A man said, Jesus, I want to see again. noneho impumyi iravuga And ngo Jesus Yesu said, ndashaka and kongera kubona. see. Yesu arangiza aramubwira ngo And ngaho bona. automatically his eyes was open. hanyuma ako kanya amaso yarahumuka. Hallelujah. Hallelujah. The way that we speak uburyo tuvuga is just like Jesus speaking those words. nk'uko Yesu yavugaga icyo gihe Because his power itself in those words. kubera ko imbaraga arafite icyo gihe His power in that word. ubwo bushobozi bw'imbaraga And that's why we represent him in everything we uko do. tumuhagararira muri buri kimwe cyose. And when we represent him, hanyuma tumuhagarariye nothing is impossible. nta na kimwe kidashoboka. Hallelujah. Hallelujah. He even says something. hanyuma arongera He aravuga said, go into the whole world aravuga ngo imana and preach ubushobozi the bwayo gospel to all creation. mugende mwigisha He ahantu gave hose. us authority and mandate yaduhaye ubushobozi to preach the gospel. kugira ngo tugende twigisha ijambo And ry'Imana. he said, when you preach the gospel, hanyuma aravuga ngo hanyuma nimwigisha you lay hand on the sick, muzagende muramburire and ibiganza these ku people will be barwayi healed. kandi He bazakira. said, you cast out demons. muzavuma And when amadayimoni if you drink any deadly things, ndetse it will nimunywa not harm n'ibizira you ntibizabica because of the power kubera in the imbaraga name of Jesus. mu izina rya We are Yesu. carrying something special. dufite We are ibidasanzwe carrying something special. dutwaye We are ibidasanzwe carrying something special. dutwaye We ibidasanzwe are carrying the name of dutwaye Jesus. ibidasanzwe The name which above all other names. izina riri And hejuru that y'andi name mazina. of Jesus, Izina rya every Yesu. knee shall down. amavi yose And every azapfukama tongue confess that Jesus n'indimi Christ zose is God. zizavuge ko Yesu ari Hallelujah. Hallelujah. Paul says something again. Pawulo arongera aravuga He said we are the reflection of the glory of God. aravuga ngo turi ibishati by'icyubahiro cy'Imana. The reflection of the glory of God. ibishati by'icyubahiro cy'Imana. Because if you want to see the glory of kubera God, ko niba ushaka kubona look icyubahiro at cy'Imana yourself. irebe He has come to dwell inside you. kubera ko yuzuye muri He wowe. has come to dwell inside you. kubera ko yaje And when he akakuzuramo dwells inside niba you, yakuzuyemo nothing is impossible. nta na kimwe kidashoboka. Don't mind what you're going through, my brother and sister. wirebe ibyo ucamo He mushiki has wanjye. made you supernatural. yuri He has ikidasanzwe given you life. yaguhaye And that ubuzima life
is superior to everything. kandi ubwo buzima You buruta ikindi. are the reflection of the glory of God. uri ibishashi You are by'icyubahiro the cy'Imana. reflection of the glory of uri God. ibishashi by'icyubahiro And cy'Imana. you have the life of Christ kandi inside ufite you. ubuzima bwa Kristo muri wowe. And you have the life of Christ ufite inside ubuzima you. bwa Kristo muri wowe. And that life of Christ kandi ubwo buzima bwa is Kristo superior to everything. ntibusanzwe kuri buri wese. Hallelujah. Hallelujah. Christian, we need to know who we are. bakristo dukeneye kumenya abo And turi when bo. we know who we are hanyuma twamara kumenya abo and turi bo what we have, n'ibyo dufite then nothing will be impossible. nta na kimwe You kitazashoboka. know, Christian, they all think that, oh, we are only small like this. No, we are more than urabizi that one. abakristo dushobora kwibwira ngo turi batoya turi bagufi ariko hoya turenze ibyo. We were born of God. twavutse ku Mana, We have Holy Spirit in our life. dufite umwuka wera muri twe. It's totally different from how the Holy Spirit was operating in the Old Testament. ni ukuvuga ngo nta gutandukanye n'uko umwuka wera wajya gukora kera. You know, people they're singing, oh, this is the time of Elijah. Kubera ko baravuga ngo ibi ni ibihe bya Eliya. No, 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 no. Oh, no. yeah. It's more than that one. birenze This ibyo. is the time of Jesus Christ. iki ni igihe cya Kristo. This is the time of Jesus Iki ni Christ. igihe cya Yesu And his Kristo. name is above all other kandi names. izina rye That in ritanga that amazina. name, everything will bow down. iryo zina buri kimwe And every kizaripfukamira. tongue will confess that Jesus ndetse Christ is n'ururimi God. rwose ruzavuga That ko if Yesu ari you Umwami. believe in him, niba umwizera then you get the supernatural power. uzabona That imbaraga if you zidasanzwe. believe in him, n'umwizera you have life. ufite ubuzima. In the Old Testament, mu isezerano rya you kera hear the Bible say, umvise bibiri ivuga and the Spirit came upon Samson, noneho umwuka wera aza kuri Samusoni and he destroyed the Philistine. hanyuma asenya abafilisitiya. You hear the Spirit of God came upon David, hanyuma umwuka wera aza kuri Davide and he killed the lion and the bear. hanyuma yica intare n'idubu. And the Spirit of God came upon this person and this person and this person. umwuka wera uza kuri runaka na runaka na runaka. But in this time, the time of Jesus Christ, ariko ubu muri ibi bihe bya Yesu Emmanuel, God has come to dwell inside us. umwuka wera He has waje come to dwell duturamo. inside us. waraje duturamo. That Spirit is with us all the time. umwuka wera ni He uwacu say, igihe I'll be cyose. with you up to the end of aravuga ngo time. nzabana He namwe said, I'll be kugeza with you isirangiye. all the time. Nzabana namwe He's ibihe talking byose. that he will be with us through his Spirit, yatubwiye ko which azabana is the natwe Holy Spirit. mu mwuka wera. Hallelujah. Hallelujah. The only thing you need to do Ikintu is ukeneye gukora energize your spirit. ni ukumva Once you ko bakoresha umwuka energize wawe. your spirit, niba koko bize umwuka then you wawe can do supernatural things. wakora ibintu bidasanzwe. Supernatural things. wakora ibintu bidasanzwe. How can you be a child of God? ese ni gute waba umwana w'Imana? It's when you accepted Jesus Christ, the Lord and ni Savior in your igihe life. cyose uba wakiriye Yesu Kristo When nk'umwami you n'umukiza accept wawe. Him and Lord and Savior in your heart, ukamwakira nk'umwami n'umukiza you w'umutima accept wawe Him, ukamwemera you receive Him to ukamwakira be the Lord of your life. kuba umwami w'ubuzima bwawe. And when you believe with your heart hanyuma wamwizera n'umutima wawe and confess the Lordship of Jesus Christ, kandi ibyaha ukabyatura imbere then yawe you can receive power. uzakira imbaraga. And when you receive power, hanyuma iyo wakiriye imbaraga nothing is impossible. nta na kimwe kidashoboka. Nothing is impossible. nta na kimwe kidashoboka. And that time, hanyuma icyo then you gihe have to take another step ugomba gufata indi to ntambwe go and be baptized ukagenda in ukabatizwa the name of mu Jesus. izina rya Yesu. Why is it so important to be baptized in the name of Jesus? ese kuki ari iby'ingenzi kubatizwa? Peter told us something here. Petero hari icyo yavuze hano In the book of Acts chapter 2, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri Acts chapter 2 and verse 38. umurongo wa 38. I can read and you read it in Kinyarwanda. yes Or you read it if you get it. okay yeah you first read. Acts chapter 2 and verse 38. ibyakozwe n'intumwa kabiri 38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. amen. mu kinyarwanda haranditse ngo ibyakozwe mu gice cya kabiri umurongo wa 38. Petero arabasubiza ati nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera. Peter is talking about being baptized in the name of Jesus. Petero arimo arabwira abantu ngo babatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Because after the death and the resurrection of Jesus Christ, kubera ko Yesu nyuma yo gupfa akazuka Peter got a revelation of who Jesus is. Petero yahishuriwe Yesu wari we. He started baptizing people in the name of Jesus. atangira kubatiza abantu mu izina rya Yesu. Because power is only in the name of Jesus. kubera ko imbaraga ziri gusa mu izina rya Yesu. Power is only in the name of Jesus. imbaraga ziri gusa mu izina And rya Yesu. whenever you say Jesus, hanyuma igihe cyose uvuze Yesu demons falls. amadayimoni aragwa. Whenever you say Jesus, igihe cyose uvuze Yesu something happened. hari igikoreka. That's why he told them, niyo mpamvu yababwiye repent mwihane and
all of you be baptized in the name hanyuma of Jesus mwese mubatizwe mu izina rya to yesu have the remission of sins kugira ngo mubabarirwe ibyaha byanyu and receive hanyuma mwakire the gift of the Holy Spirit. impano y'umwuka wera. Many Christians, they say we have been baptized, but we don't really live through Christianity. abakristo benshi baravuga bati twarabatijwe ariko ntituba mu kristo. It's because maybe you've been baptized in the wrong name. ni ukubera ko hari wabatijwe mu izina ritari ryo, Maybe you've been baptized in the titles. ahari wabatijwe kubera intera runaka, And in the titles, there is no power. kandi mu ntera runaka The power in Christianity imbaraga ziri mu bukristo is only in the name of Jesus. byonyine mu izina rya yesu. And that's why Peter says hanyuma niyo mpamvu petero yavuze that repent and be baptized in that name of Jesus. mwihane. And Peter said, hanyuma petero he aravuga said, repent mwihane and be baptized in the name of Jesus Christ. hanyuma mubatizwe mu izina rya yesu kristo, Then you'll be having remission of sins. hanyuma mubabarirwe ibyaha byanyu, And you will receive the gift of the Holy kandi Spirit. muzakira impano y'umwuka wera. It means that to get the remission of sins, tubabarirwe ibyaha, you need to be baptized in the name of Jesus. kugira ngo ababarirwe ibyaha ugomba Then you kubatizwa, receive the gift of the Holy Spirit. hanyuma ukakira impano y'umwuka wera. Many Christians, they say, oh, we've been baptized, but we don't really live Christianity. abakristo rero benshi bavuga twarabatijwe ariko ntabwo tubaho You gikristo. need to be baptized in the name of Jesus ukeneye kubatizwa mu izina rya yesu so that you can get a remission of sins. kugira ngo ubabarirwe ibyaha byawe. Maybe you're still struggling with sins ahari urakigaragura mu byaha and you don't know how to come out of those kandi situations. ntuzi ukuntu wabivamo. He told us that if you repent and be baptized in the name of Jesus, aravuga ngo niwihana ukaba batizwa mu izina rya yesu then you'll be receiving, uzakira hallelujah, Hallelujah. repentance. And you receive the gift of the Holy Spirit. niwihana uzakira impano y'umwuka wera. You need to be baptized in the name of Jesus ukeneye kubatizwa mu izina rya yesu because you are the child of God. kubera ko uri umwana w'imana, And the power is only in the name of Jesus. kandi imbaraga ziri gusa mu izina rya Then yesu. you need to be baptized ukeneye in the kubatizwa name of Jesus muri iryo Christ. zina rya yesu Then you Kristo. receive the power of the Holy hanyuma Spirit. ukakira imbaraga z'umwuka wera. Let us read what's happened here in the Bible. reka dusome uko byagenze hano muri That was Peter speaking there. uwo ni petero wavugaga. Now we're going to see what Paul also is saying. noneho tugiye kureba ibyo pawulo nawe yavuze. In the book of Acts chapter 19, noneho turajya mu byakozwe n'intumwa 19 verse 2 to 5. umurongo wa 2 kugera ku wa 5. The Bible says, bibiliya iravuga ngo he said unto them, have you received the Holy Spirit since we believed? And they say unto him, we have not heard that there is such a Holy Spirit. And he said unto them, unto then what were you baptized? And they said, unto John baptism. Then Paul, hallelujah, hallelujah hallelujah. hallelujah. Then Paul verily baptized. He said, John baptized with the baptism of repentance, saying unto them, that to people, that he that will come, believe in he that will come. When they heard this, they were baptized in the name of Jesus Christ. amen. Amen. ibyakozwe n'igice cya 15 no ibyakozwe n'umwa gice cya 19 turahera ku murongo wa 2 tugere ku wa 5. arababaza ati mwahawe umwuka wera mutangiye kwizera? baramusubiza bati ntabwo twari twumva yuko umwuka wera waje. arababaza ati mwabatijwe mu batizo ki? baramusubiza bati umubatizo wa Yohana. Pawulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza nyuma ye ari we Yesu. babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Amen. 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 You see what is happening here? Ubonye uko The byagenda. story is that Peter and Apollos, they came to the city of Corinth. ahangaha Paulo na Apoloni baje hano i Korinto, And they met some believers. nuko bahura n'abizera. And when they met some believers, bamaze guhura nabo they just want to share with them the gift which they have inside them. bashaka gusangira impano bafite muri bo. And Paul asked them, noneho Paulo arababaza have you received the Holy Spirit? mwakira umwuka wera? And they say unto Paul, barabwira no, we didn't hear that there is a Holy Spirit. ntabwo twari tuzi kubaho rwose, We never heard about there ntabwo is twize a Holy tuwumva Spirit. pe. And then Paul was surprised. Whoa, nuko Paulo biramutungura ati niko you bimeze, never heard that there's a Holy Spirit. ntabwo mwize mwumva ko hari umwuka wera? And then he asked them, then, none arababwira to what baptized have you been baptized? uwe mubatizo mwabatijwe? He said, we have baptized through the baptism of John. ababwira ngo twabatijwe umubatizo wa Yohana. Ah, Paul say,
baptized in the baptism of John. niba mwarabatijwe umubatizo wa He said, Yohana yeah, John was baptizing people with the baptism of repentance. Yohani yabatizaga umubatizo wo kwihana And he told you to believe in the one who's going to come after him. hanyuma ababwira no kwizera ijambo ry'uzaza nyuma ye That's Jesus uwo ni Christ. Yesu Kristo You found out that those people, they were already baptized in John the Baptist. mu by'ukuri abo bantu bari barabatijwe ariko mu mubatizo wa Yohana But they were not filled of the Holy Spirit. ariko bari batarabona umwuka wera And that's why Paul was very surprised. noneho Paul impamvu yatunguwe Have you not heard that there is Holy Spirit? ntabwo muzi ko hari umwuka wera Because for him, how can you be a Christian without the Holy Spirit? kubera ko kuri we ni gute waba umukristo How can you live the supernatural without the Holy ni Spirit? gute wabaho ubuzima ndengakamere udafite You umwuka never heard that the Holy Spirit. ntabwo mwari mubizi Oh, and he said then John was baptizing with the baptism of repentance, Yohana yabatizaga umubatizo wo kwihana telling people to believe in the person who will come after him. akabwira abantu ngo bizere uzaza nyuma ye That's Jesus Christ. uwo ni Yesu Kristo And what's happened after that one? hanyuma uko byagenze Even though they were baptized through John the Baptist, nubwo bari barabatijwe mu mubatizo wa Yohani the Bible says Paul baptized them in the name of Jesus. Bibiliya iravuga ngo Paulo yongeye kubabatiza mu And when he baptized them in the name of Jesus, amaze kubabatiza mu izina rya he Yesu lay hand on them. abaramburaho ibiganza And when he lay hand on them, abarambureho the ibiganza Bible said that he received the Holy Bibiliya Spirit. ivuga ko buzuye umwuka wera. They received the Holy Spirit. bakira When he umwuka lay wera. hand on them, after being baptized in the name of Jesus, mu izina rya Yesu bahise they received the Holy Spirit. bakira umwuka wera Do you see how important it is to be baptized in the Holy Spirit? urabona uburyo umubatizo ari ingenzi Because once you are baptized in Jesus Christ, kubera ko iyo watijwe mu izina rya Yesu you get the remission of sin. ubabarirwa ibyaha byawe And then you get the Holy Spirit. hanyuma ugahabwa n'umwuka wera You know, we can study something here. urabona hari ikintu ushobora kwigiramo hano These people, they were baptized aba bantu bari barabatijwe once. bari barabatijwe mbere And after being baptized, amaze kubatizwa they didn't get anything. nta kintu bigeze babona They didn't get the Holy Spirit, which is the bigeze babona promise. umwuka wera But after being baptized in the name of ariko Jesus, bamaze kubatizwa mu izina rya Yesu they receive, bakiriye they receive, bakiriye they receive the Holy bakiriye Spirit. umwuka Hallelujah. wera Hallelujah. Hallelujah. bakiriye What a mighty God we serve. That's why we need, people need to be baptized in the name niyo of Jesus. mpamvu abantu bakeneye kubatizwa mu izina rya Yesu Once you receive, you are baptized in the name of Jesus, iyo ubatizwe mu izina rya Yesu you receive the Holy Spirit. wakira umwuka wera You receive the Holy Spirit. wakira umwuka wera Brother Daniel was telling us here that they were baptized, the other type of baptism. mwene data Daniel atubwira ko bari barabatijwe But when they were baptized in the name of Jesus, ariko nibo bamaze kubatizwa mu izina rya Yesu change came into their life. barahindutse ubuzima bwabo bwa And they received the Holy Spirit. nuko bakira umwuka wera You know, maybe you've been baptized through titles and other things. ahari iyo batizwe kubera mu ntera cyangwa ibindi byose It's time for you iki ni igihe cyawe to come to Jesus kugira Christ. ngo uze kuri Yesu batizwe It's time to you to come to Jesus. iki ni igihe cyawe kuza kuri Yesu Because the most of Christians, they're struggling. kubera ko abakristo benshi bari mu ntambara They're struggling with sins. bari mu ntambara y'ibyaha The most of Christians, abakristo benshi they're struggling asking themselves, bari mu ntambara yo am kwiga I really a born-again Christian? se koko navutse ubwa kabiri The most of Christians, they're struggling. abakristo benshi bari Am mu I ntambara. really a Christian? ese koko ndi umukristo But here, ariko if hano, you get baptized in the name of Jesus niba Christ, ubatijwe mu izina rya Yesu Kristo and believing in Jesus Christ and be baptized in Jesus Christ, kandi ukizera Yesu Kristo ukabatizwa muri we then you can receive the Holy Spirit. uzakira umwuka wera And when that Holy Spirit comes inside you, hanyuma uyu mwuka wera iyo ukujemo you become a supernatural. uhinduka ikiremwa Then you can do great things. bidasanzwe ugakora n'ibidasanzwe Great things. ibidasanzwe Great things. And ibidasanzwe then you can do the will of God. hanyuma ugakora We are ubushake bw'Imana. called to do the supernatural. twahamagariwe More ibidasanzwe. Christians are still living in ignorance. abakristo benshi baracyabaho mu gupinga Like those Christians in the book of Acts chapter 2, chapter 19 and 2. hatari abakristo abandi bo muri byakozwe n'intumwa 19 Oh, they say this is the time of Elijah. abavuze ngo iki ni igihe cya Eliya We've even sung this is the time of Elijah. Ya, ibi ni ibihe bya But I Eliya tell you no. ariko nakubwira ngo Oh, oya this time is greater than the time of iki Elijah. gihe kiruta icyo mu This bihe time bya is greater Eliya than the time of iki Elijah. gihe ni cyiza kuruta That's ibya Eliya why on that mountain, niyo mpamvu kuri uwo musozi when Elijah and Moses appear, ubwo Eliya na Mose bagaragara when Peter opened the eyes, ubwo Petero yafunguraga he amaso saw only Jesus Christ. yabonye gusa Yesu To Kristo determine
that this is the time of Jesus we are living in. kubera ko Greater than the time of Elijah. cyiza cyane kuruta Greater than Eliya, any other time in the history. kuruta ibindi bintu byose byabaye mu Why? mateka. Because the Kubera iki? King of Kings has come to dwell kubera inside ko us. umwami w'abami yaraje atura muri Oh, twe. hallelujah. Because the Lord of Lords has come to dwell inside kubera ko us. umwami w'abami He has yaje come to give us life. yaraje That we don't have to cry anymore. kugira ngo tuzongera Because we kurira, have support of His Spirit, kubera ko dufite which is the uduhagarariye Holy Spirit. ariwo mwuka Oh, wera. brother and sister, receive that Holy bene Spirit where data you are. bashiki banjye mwakira uwo mwuka, Receive that revelation where you are. mwakirwa Receive that power where you are. mwakira izo mbaraga Receive that aho muri. healing where you are. Mwakirwa That you gukira start aho muri. moving in supernatural. Kugira ngo mutangire kuba Why? mu bidasanzwe. Because of the power in that name, Kubera ko which is imbaraga above zo mu all other izina. name. The Rutari name of mazina. Jesus. Hallelujah. 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 We need to understand these things. dukeneye kumva ibintu Get this revelation. ugire Power kugwishurirwa, is only in the name of Jesus. imbaraga ziri gusa mu izina That's why rye. whenever you go away, they cast demons. niyo mpamvu igihe cyose bwagenaga kirukanga amadayimoni, They don't cast demons in the name of Jehovah. ntabwo birukana amadayimoni mu They izina don't rya cast Yehova, them in the name of Father. aho mu izina rya data, They don't cast them in the name of Son. ntabwo birukana amadayimoni Whenever mu they izina cast demons, they use the name of igihe Jesus. cyose Because the amadayimoni power bavuga is ngo mu only in the name of izina Jesus. rya Yesu, And in that name that we need to be baptized. kandi iryo zina niryo tugomba In that name that we kubatizwamo have to be baptized. niryo tugomba To have the kubatizwamo remission of sins. kugira ngo tubabarirwe ibyaha, And to receive the gift hanyuma of the Holy twakire Spirit. impano To y'umwuka live the wera. supernatural. Kugira Oh, ngo hallelujah. tubeho ubuzima What a mighty God in Him. Imana. Oh, I pray that you get that revelation today. Ndasenga kugira ngo I pray that you get that revelation today. Kugira ngo ugire iryo hishurirwa. That you move from darkness to light. kugira ngo tuve mu That you mwijima move from tujye the mu power of Satan unto God. Kugira ngo tuve mu So that mbaraga za Satani together tujye mu with buzima. God's people, you be also partaker of the divine nature. kubera ko nawe nubivamo Hallelujah. urakira imbaraga Hallelujah. z'Imana. What Hallelujah. revelation, oh, the man of God has. Oh, He said, twakirwa mu oh, ishurirwa. we are a chosen generation. vuge ngo turi ubwoko bwatoranyijwe, They say we are a chosen generation. turi ubwoko A bwatoranijwe, royal priest. abatambyi That we n'abami, were called to do the work of God. kubera ko twahamagariwe gukora We are umurimo w'Imana. not we are not anybody. ntabwo turababonetse bose, We are more than that one. turenze abo, We were born of God. kubera ko And twavuye if ku that Mana, spirit of God be kandi in umwuka w'Imana us, niba uturimo nothing is impossible. nta na kimwe kidashoboka. Oh, to that situation, muri ubwo buryo rero call the name of Jesus. hamagara izina ry'Imana, In that situation, call the name of Jesus. ibirimo byose hamagara izina ry'Imana, In that problem, call the name of ibibazo Jesus. byose urimo hamagara izina rya In Yesu, those things you go through, call the name of ibyo unyuramo Jesus. byose hamagara izina rya And Yesu, when you call the name of Jesus, hanyuma iyo uhamagaye you see the demonstration of power. uzabona imbaraga ziyerekana. Oh, hallelujah. Oh hallelujah. Christian, they say, oh, we have received all these things, but we don't really live in the really Christianity. abakristo bavuga ngo twarabatijwe ariko ntituri mu mbaraga z'umwuka, There is something they forgot. hari icyo bibagiwe, They have to let the Holy Spirit take over. bagomba kureka umwuka wera akaba ari ubarinda, And when the Holy Spirit take over the soul. hanyuma iyo umwuka wera uje akagufata. I'm praying for you who are struggling. ndagusengera aho uri kunyura mu bibazo, I'm praying for you who are struggling ndagusengera aho uri mu bibazo, with sins and other things. byaba ari iby'ibyaha cyangwa se ibindi. Hallelujah. Hallelujah. May you get that revelation today. wakira uko guhishurirwa uyu munsi. May Christ dwell in your heart through faith. kristo aze ature muri wowe mu kwizera kwawe, May you be rooted and grounded in love. kugira ngo wuzure kandi ugotwe n'urukundo, May you be able to understand kugira ngo the ubashe love kumva of Christ. urukundo rwa kristo. How high, Hallelujah. how deep, how broad is the love of Christ. ni gute urukundo rw'Imana ruri muri wowe rungana gute? Then you can be filled with the Hanyuma. fullness of God. ukuzura umwuzuro w'Imana, And when you are filled with the fullness of God, hanyuma iyo twuzuye umwuzuro w'Imana nothing is impossible nta to na you. kimwe kiba kidashoboka. Receive that healing in the name of Jesus. shyira uko gukira mu izina rya Yesu, Receive that power in the name of Jesus. akira izo mbaraga mu izina rya Yesu, Receive that solution in the name of Jesus. akira uwo mwanzuro mu izina rya Yesu, Receive answer to your prayer in the name of akira Jesus. igisubizo mu masengesho yawe mu izina rya Yesu, That today may the eyes of your spirit open kugira ngo uyu munsi amaso yawe abashe guheza like never before. kurusha mbere, In the name of mu Jesus. izina rya Yesu. Amen. 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 Thank you very much, man of God.